Good evening, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 6, verse 22 to 24 in Urobo language. Obe reminds you Uyobi Royi Esa Awo Royin Ujegbive Rite Ujegbeni. Verse 22. Urukpe Re Womana Onye Eru nwe dadia ọkpụkpọ ụma nwe ejobi ko vonve oremre. Verse 23. Eke vovo nwe dadia brabra ụma nwena ejobi ko vonve ebri oremre rohe ụma nwe demu ebri komavo ebriyina rote. Verse 24. Okwo saga inini ive odadia otioyin kodia awebo ke ovu omeradia awio rowe ke orive eye kosi kere ovu kosheri ke orive wosaga ogene ve ego gbugbe. Thank you.